Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Ka Khasi Students Union Nehu Unit hakasngi palai kalapa da ka jingtho sa Vice Chancellor jong ka School ba North Eastern Hills University Shillong hakabaya day bat ka jing pentrai kam ye ka Central University Entrance Test kat kum bala penbena da University Grant Commission knang baki samla puli kinyo jit ye ki jaka puli ki badan hakeleng jongkeri India baro kawai kat kum ka jingkwa ka jongki. Presiden Keseng Usamla Banlum Lang Rani hakajingnya keren mat kilat patai kubor ula ong hadu menta kanehu kampat ajing pensyai setia hakabayadai bat kajing penlong ye gene ke eksamen rung kelas hakakerdan postgraduate bat undergraduate kajing bempat ajing pensyai jong kanehu lingba ke website kala penling a mensem ni kisamla pule la ong uneu nongelam Keseng hakajuk ke por Keseng kala dawaru iki bor penyak jong ni ke school ba ban wengno ye ke jing penbena bagi samla puli ki basa hostel ki dei ban wanra ye ke RT PCR test nalor kata Keseng kala dawa bagi bor penyak ki dei ban sna penbahano mardor yang ke bamboo hot cluster kenang ban pensuk ye ki samla puli bat sakawai pat kemat kadai halor ke jing duna jong ki bos ki bajulet shaw balet on ye ki samla puli man la kasngi Kejing dawa bang ibu Ahmad Bisi kalong halor kejing penmi notification jong ka sarkar jong ka UGC by day bat ka common entrance test by day bat kena ban yo urung kelas ban yo admission na po ki UG course ina kaliang jongi ni meneng labu kejing dawa Ahmad Bisi ba udai ban pensai da kejing tho imba ki website jong kenehu halor kita kimat halor kejing.com jong ta CUT mana kaliang Bisi hi meneng ula pentip yang ni ba mas ndep kejing ilang ni adu kandai steng adu sepro steng yeng udan sekwi kejing ilang bakar pangpan bat ki principal jong college beper ba affiliate bat kenehu nang ta bat menteri rangba ba ditek ya ketnat puli puti jong sarkar jela hadian nang tu ni ulaong yang ban ab ke ikarai ba mi nang tu hadian ba ngila tip ba ngila ayo khobor bal awai kita kejing ilang ngila alit ban persyang ban kenduk biang ibisi mri ulami no nang po school ba nehu ula don asri kam dengan ayo nak bani kenduk bat controller of examination yang school ba nehu bau dei mau ba kon penlong ni ke jingilang habai dei bat kene batula batai syahi hangi ba habai dei bat CUET hi bai dei bat ne common entrance university entrance test ba kene hu ke dei ke central university namla ban kiar ya ka kemun ki hab niat bet la dei po ke UG course ne PG course ban ula batai hangi kat tu ni ke jing mentoi habai dei bat kene bat kani jing penlong ini ka common university entrance test bat ula batai ru yang ni ba jing register kena pule kandi bakadu tarik bakadu kandi trik jemang bat subjek ki ba ki haban apply bala ban tho kalau kawi kalong ka general English subject bat kawi pat ka specialized subject ki jongki kemut ka ba ki honor subject ki ba semua bakin led kala bani political science ne ki physics ne chemistry ne bat kunta tertel bat ngilai tai ru kat kum ka jing tip jongi bakin don tanglai tli sentar po jela mi khalia bat kan sim jing bhai kena ban yakun ni kena exam ngila pen sngo bat ma uru ula persyang hi ban bala rangkat bat menteri badi pej sangat puli puti ban penbiang yak tak sentar haman laki headquarter jongi district kata kamut ki ban penlong po ma perwat nong stoin po nong ba silong hajawai bat sakit rilom garo te ula kentur ini ban kerpa di kena bah on habas dang kendon hi jing dari kemen scam ba kini jing sedang kendon jing ni kemen scam ba kan kenam don kenono jing thut bat yai persyang bet ban register nama news tu syai bang yemla nang kaliang jungit news tu syai bang yemla ban escape kini market tum kene hu kadi central university bat ka UGC pula ai order kunta oh je ki state university ki don ki optional kila ban pediang ni kila ban kentan ni meneng atrai nak kaliang principal jong college beper don lang tu kelas tu ikno ban le man pensai kena bai di bat admission online di por bak sindiat lu ni nak kaliang Keseng su ban ong ba ya kini kena pula dep ya ka 10+2 ni kata ka HSLC exam badan kenono jing ban register bai di ni CUET Keseng hi ki su ni huini hi baro klui ban yarap ipi bat pila ban kontak yang hak no por haswa ban kut ti kasni kena kaliang Keseng su ban simi kabul ba kalat thai kebor sabaro kena kin kat kum sabaro kena ki bakwa
ban yo admission haki college prepare buran po nong ba silong nam tak UG course ya ban le be ye kaneka CUET exam bat ka seng kam dei badon tang ne po school ba kadon haman la ki jaka jong ko bri nyu trap kasnat rikam jong seng long akentu bakin chim khia ban yarap ban pensneu yaki bat kinu gijing haba ki don kaki isu ne huinit hi rangkat bat education cell jong ki isu seng kami ka kloi ban yarap la kinu no benta bat news thu mentang idon stang last date ke ban register ngidon sa kumba arta yeu dunai ye te ngasnu ban kerpat i khna ban sim ne ka chance ke ba arta yeu tam ban register ye ki lengbak smartphone jong ki bat ne lengbak ki komputer ke ba pidan hieng ne pila ban lecik cyber bat kumta tertel bat sengi ka kular ba kandon me senda makila ban kontak ini bat da pimla ban kontak ini pila ban pentip ye kinong ilam jong kaseng badan hasnat ikam ba pher jong kari kafi janti ahi borok koi oke nakaliang kaseng ni hap ngin pendiang ka help desk jong ni bat ye petang in plate yang ba ke website jong ke ski suhi ke ba hidon menta ban ngin plate sen no hi hakini kala bendi kham sibet ne la sai kiru help desk jong ni bat ngin ai phone number ba yano di ban kontak ne yano di ban wat jimut ba di bat ni CUET bat nakaliang ni ke guru ya serta jela nang ba ku minister bari pej ya ka tanat puli puti ba on brief ya ke ba don mene ke jingilang namar ngingi mi cem la don lang bat nisio ikini ke message lang ba kibri ba don lang mene bat education minister un tip khamba bat un kham penjana ke jing pen sapyang ikini kubor cabro samla ke ba wa admission po ka college prepare bat ba nakaliang sarkar ru kan saya rap hi kadi ban yarap hi ni khna bat rangkat ki college ke badan po nong ba silong bat hakiki ke benta jong ke jelami kali ai borok koi lor by day bat ki jingdon kam ki hostel baper ban kuno ban penbha biang ke hostel bat kuno ban pendiang katum ke perspektif badan po katum perspektif ke badi hok ba hostel ke di bandon aduk ki wifi ne ban penbha ki ki paj ki badan hang to bat kunta terten bat ka mat ba khadu bat kale ka ba kham kumsan kendiat ke di halor ki bos mal ni asnu ni kendiat manai mas sedang pi biang kene hu dian ke jing thangdam ba asnem by day bat ki bos mencuang kidon ke bos kat prateli ki bos ki bayat yang ba ki bayat po ni hu balik chaw keling na kapsor ye kena ki ba kuliah po school ba ni hu rimas simply ka biang kini kendiat benai ni ba katu kat ni teli ki bos kila kondem no ri ki yat mentai penon kam stang khatwei teli dan nak liang seng lu klem chong thaj ki por ka alik man kendu yo astan registrar bat kumju registrar ban yakren ban yatai halor kane nam tak jing jong samla dan nak liang registrar u la kular bat kubur ni ba on persiang ban hayar ki bos nang ne nang tai khna man pensuk ikna ba du mentang impat la impat yu ai te mene hi ngala pensu mat jong baik sing slor ba bai di bat jing jong samla pule bai di bat ki bos mana kaliang jong u la de ong hangi ba la de form committee ba kum no ban ya chikmat habadi ban penbit penbiang ki bos kat kum ke jing don kam jong khna kala bonlong da ka ba simwai nang na ki no ki bru simet ne company ne kan university hi ka ban thiet no na ki jong ki bos ban penbiang biang khna kum ba kalong hi pon manchwa ren habai de bat ka RT-PCR test ke bakta bhai khna hostel badan po ne hu khamtam ki samla khasi ki baju legi yang nak por ki badan po school ba ne hu ngila manchwa ngila kendu bat DSW habai tai ye kren halon kani ne kaliang jong DSW ula dang hi ban simkhya bat ula ban set ini bah pan kren bat vice chancellor nomor medi mu higher authority jong barok ki committee ki badan po school ba ni hu la pan sneu bat ni la kren mitang kawai ba ni pediang hostel pediang kita double vaccinated dari RT-PCR tekam idon kamsu dan kaliang bisiru ula ular khmat jengi ba on simkhya ban phat review kene meeting ban ni kren scam ini sni ban kendiat na kaliang ka task force committee ke badi pej ini covid kan penmi ita notification ba inu khna ki ba mi na po hostel ba ki wan phai biang hostel indon kamsu ban la RT-PCR test mar ni thu ba kamdon kanu ka logic hadin jong kata nomor ba ngi khna badi de scholar bangi wan na layeng mar ni indon kam ban le ita ki test ni kendu bat ki khna hostel ba pher ki let yeu ngi let had te ngi minta terten dan nak liang visi ngi kemen scam ba lengba visi hi un sa simkha ban un sa pha ban mi ita notification lengba ta task force committee ba scrap no ikini RT-PCR test ya kena hostel ge bawan jon le kan kim priang bet bat kan stick bet kat kum ka double vaccinated certificate ke jongki